چھ غسل چھ کفن ابرو کشتگین ابرو کشتگین دوست درا دفن دیدانی شہیدانی چھ غسل چھ کفن دیدانی شہیدانی چھ غسل چھ کفن خندق پھلا نویسا آہاں کی دوست دیسا خندق پھلا نویسا آرام عشق دیسا آرام عشق دیسا آرام عشق دیسا گراداں بے امن نے قبراداں بے امن نے دیدانی شہیدانی چھ غسل چھ کفن دیدانی شہیدانی چھ غسل چھ کفن ابرو کشتگین ابرو کشتگین دوست درا دفن دیدانی شہیدانی چھ غسل چھ کفن دیدانی 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 شہیدانی چھ غسل چھ کفن موتاشیاں کے مرتا دامن خودی مدستا موتاش پیشہ مرتا حداش کلو دستا دامن خودی مدستا دامن خودی مدستا دامن خودی مدستا بے آف بے نگنے بے آف بے نگنے دیدانی شہیدانی چھ غسل چھ کفن دیدانی شہیدانی دیدانی شہیدانی چھ غسل چھ کفن ابرو کشتگین ظالم ابرو کشتگین دوست درا دفن دیدانی شہیدانی چھ غسل چھ کفن دیدانی شہیدانی چھ غسل چھ کفن چھما ہما خمارے ہر وقت انتظاریں چھما ہما خمارے ہر وقت انتظاریں ہر وقت انتظاریں ہر وقت انتظاریں جی شرف درائیں یکرن دی پدا وشد کے مراکشہ دیوانہ ما بے ستران کنگائیں کوئی سلیمان علاقے بلوچانی بابتا آنی اڑو جنجال آنی زند آنی تعلیمی معاملات وہی حوالہ گما ساڑیاں تو واجہ ڈاکٹر دیمت بزدار واجہ بیبر ایڈوکیٹ آہم اما علاقہ تعلق داری مائی بابتا گیشن جست کریں بیبر میں تینیم گرویں ما ہمیں سرپت بودتیں کہ عبد بلوچانی کی دروائیں ٹرائب ہیں گا پواجہ کے جتا درست ہیں دلتوں کا جذبہ ہوتی زبان ہوتی کلچر ادارہ آستے ہیں بلے غریبی بزدگی حوالہ نو عبد غریبی وستے ہیں لاپش ہوواز ہیں تو لازم آئی معاملات آستا تو چھو آہو امنی اللہ فون آگا میں فون آگے السلام علیکم السلام علیکم جا وعلیکم السلام وجہ زوراک بزدار صاحب جی جی وحشت کے مراکشہ جی شرف دران گوما ساڑی ہیں زوراک بزدار کے آیت سیادی و تعلقوں ہمارے علاقہ ہیں آئیے زبان و ادبہ مزن تعلقی ہستے ہیں بعض کار کرنے کا آئیں آئیے ادرائیں عکس کے مرد امداد کا واجہ زوراک بزدارہ ہوتی علاقہ ہے
جی وجہ زورا بزاد تر میں کرتے پدا وشد گشیں تو چی گندے آو دے بلوچانی زند آنی معاملات آن چھوڑا یہ بابت چیزی گشیں جی وجہ جی وجہ ہما جاگا کے نشتگاں مطلب میں علاقہ کوئے سلیمان کہتے ہیں جی کوئے سلیمان ہے مطلب اس کہ شمال بگردہ جنوبہ جی 720 کلومیٹر اندراجیں علاقہ ہیں اور 27 کلومیٹر شگیش چوڑائی آئی ہے. تو یہ علاقہ کہتے ہیں یہ علاقہ دراہنا پسماندہ علاقہ ہیں. یہ تیبگیں علاقہ یا کالجیں نیستے ہیں مطلب اس کہ یونیورسٹی نیستے ہیں ہسپتال نیستے ہیں. تو یہ علاقہ نادرہ یعنی ریشو بہت زیادہ ہیں ہیپاٹائٹس بی سی کینسر یہ چیز بہت زیادہ اور چکانی زہگانی کسان ہیں عمرہ نو مولودانی ڈیتھ ریشو بہت زیادہ ہیں. تو زچہ بچہ ہے مرکز نیستان. تو یک نظور یہ یک پسماندگی علاقہ ہستے ہیں بھلے علاقہ مردم وطی جوہدہ گونی کا کوشش کرنا گاؤں کہ تعلیم کنوں یونیورسٹی ہے بروں نوجوان یونیورسٹیاں رو گاؤں تعلیم حاصل کرنا گاؤں محلوق ہے گیشتر محلوق یہاں کے آہیں گرا ذرے ہستے ہیں آہیں گرا چیزیں ہستے ہیں مخلوق کے ہستے ہیں درک پگائیں کو سلیمانہ سے کسے ڈیرہ غازی خان 4 عرب گئے کسے تونسا 4 عرب گئے کسے راجن پورا کسے فاضل پورا کسے دمیش پلویا تو کسے ملتانیا کسے بلوچستان پلوا درک پگائیں مخلوق منی خیالہ تعلیم خاطرہ اکر درازیں مائیگریشن کے کو سلیمانہ سے بھی گئے اکر درازیں مائیگریشن تاریخ نے ہماری چنیسپیں کہ کسی اپ تعلیم خاطرہ کتا تو نہیں ہمیشہ کہ اگاں سرکار توجہ ادا چونکہ مرچی سردار عثمان بزدار تھا وزیر اعلیٰ بھی تھا دانی کا دے ہستے ہیں یا دس بندی ہیں کیا کارے کھاں یونیورسٹی بیدا کو سلیمانہ تھا کو سلیمانہ کالجاں دا کو سلیمانہ صحت سہولتاں دا کہ کو سلیمانہ بلوچ کہتے ہیں ہجرتا مجبور مباں کوشش کھاں تو یہ لڈو بول رہے معاملہ کہتے ہیں رک کے بھی انشاءاللہ. وجہ میں پروڈیوسر اعجاز احمد ہم جستی کریں گے کہ آؤ بلوچانی زبان ہوتی دو دمانہ دوستی چوڑ آئیں پرس کہ تو وطم نوشتکار شاعری ہم کنے تو زبان و تعلق ہیں یہ واہ گاہانی چوڑا گندے کہ ہوتی زبان ہوتی دو دمان و تاریخہ جی وجہ زبان آپ کا آہانی محبت آہانی حب ہما دولا ہستے ہیں یہ دراہیں علاقہ نے ہما ہچ ادارہ نیستے ہیں کیا بلوچی عوانے نہیں ہچ یہ بڑے چیز نیستے ہیں پریس نیستے ہیں اخبار نیستے ہیں مہتاک نیستے ہیں. میں وطی یک کسانے جو دے کہ ماں بلوچی ادبی سنگت کو سلیمان نام آگو جزے نگاؤں کمے سالہ سے ہماہیہ جو دستے کہ محلوقہ کمے سرفدی ادا کہ 6 دولیا کتاب چاپ بھی 6 دولیا دے مارا بھی 6 دولا 6 بھی تو مخلوق نے بارہ لیشیں کہ زبان ہے خوب بستے ہیں مخلوق ہماوتی سے نگانی اندرہ چوکے میں پیشی پیر کاوتی بلوچی زبان وتی آہلی شاعری داما رسائیں تھا مرشید کو سلیمانہ بلوچ وتی تاریخہ وتی شاعریہ وتی ادبہ وتی گیری قصہ وتی آؤ کے نسلہ ٹرانسفر کرنا ہمیں دولا کے سے نگا سے دمی سے نگا ربگاؤں تو یہ دا اگاں یک آسرہ یہ دولیں بھی کہ ہیچ اکیڈمی بھی ہیچ ادارہ بھی اڑا مردم کے چیزیں نبشتہ کنگالو چی شاعر کے چیزیں گوشے گئے آہیا یک چھاپ دی گئے آسرات یہ ملی تو زبان باز دے ماراؤ بھلے تارتو دمائے گوشاں کہ ہمیں جدید نظام کے ہستے ہیں فیس بک کے واٹس ایپ پہ یا دمی چیزیں
یوٹیوب ایشیا گونے کا جو نوجوان باز کارا کنگاں فیس بک گروپانی تا نثر نظم ملے مطلب شے کے دمی چیزیں واٹس ایپ گروپ. جی بزر صاحب تی لکمنت کے بعض خوبصورت عیال درشن کتاؤں تھی علاقہ نمائندگی کو بعض جوان بعض زبردست کے تو وطن اوب دار گئے اور ما دعا کرنے کہ ہمیں ہوب بڑھ جائے بھی تو یہ لس محلوق کیا ہوتے نشتہ کہ ہوتے زبان و ادبا کاری کرنا لوٹی کار دیما بروتے اور اود میر معتبر بوان یا سرو کو بوان یا واقدار کے بوان آپ آدین جوہد بے کنا اود علاقے واسطہ پدمنتی کے دور کرنے کا واسطہ پیبر میں وڑا گپا تن کہ اود ورنہ نہیں بابتا تو چبڑ گندے کہ ورنہ کو زبان گما گو مہر وہ کلچر گما مہر مطلب میں سوال منت کرنا گئے تھا. ہاں جی بابتا چیز وشے ورنانی کے استے زبان گما مہر کلچر گما مہر وانگ گما مہر وانگ جہانی گما مہر ای گوستگے 10 سال تو کا جی یہ بہت زیادہ آت کا زندگات کا کستے گوستگے 10 سال کستا ہے 10 سال ہے تو کا ورنہ بعض مثال نہ صرف ورنہ بلکہ زوراق صاحب ایک بعض شرح ایک اسپیکٹ ضرورتا ہے یہ گوشتا کہ ای کی وحدہ بلائیں یک لڈے بوتا جی یہ مردم شکوہاں درد کا مجبور ہے نا سر مجبوری آورتا گا تو یہ نوجوان آنی واسطہ اگر کوئی چیزیں بت کان تو اب بلائیں چیزیں یک کے اگر روڈ بروی تو روڈ گوما بجلی سکول اور کالج سجی چیز شد کنا اور یہ کہ غربت جالا فیس بہ گئے لوگ نہ بیگ اور مطلب بعض چیزیں تو کا تھی کستے دھیان بٹی رہو تو وہاں کے واسطہ کستے نا یہ بہتر ہے ایک اپرچونٹی ہے سی ایم صاحب بھی ہستے تو عادات کا باقی زبان حوالہ اگر کارخنک بی بی یعنی کہ بلوچی دیم رویے واسطہ کارخنک بی بی خاص کر ڈیرہ غازی خانہ اور کوہ سلیمانہ اور راجن پورہ اودا کے بلوچی سپیکنگ مخلوق موجود ہیں جی آ بلوچی سپیکنگ ہے واسطہ اگر زبان دیم رویے واسطہ سرکاری چیزیں تو کا چیزیں بھی تو شرطیں چیزیں جی بعض جوان لازم جی شرف دران چکا مجلس پوگائیں کیا او زبان حوالہ تو لازم او باید نوجوان یا سیر و ازگار مردم دیما بھی ہاں وتی کوشش بے کرا اگر سرکاری حوالہ کوشش بن نوی بلے وتی قومی پنچار کو زبان ہے یہ دودمانہ ہیں یہ سرزمین ہیں کو یہ مہرا علامہ برجا بیدارا وجہ تو چی سرپت بے کہ چھ بڑے کار بھی کیا او بلوچ وتی پنچار دیما برو علمی حوالہ دیکھا اکیڈمی ہم جوڑ ہوئی ادبی سرکل جوڑ با زبان حوالہ کار بھی یہ رجحان تو کم بعض مردم سیکنڈ دا وتی نیم کا آرگے واسطہ پرچہ سرائی کی زبان اثرات سخت نقصان دے کہ اب تو زبان بیال کرنے گا سرائی کی کچھ گا یہ بابت چیز ہوشے تو ماما ہوتی پیشی ٹوکا زیرا کہ مخلوق کستے ہیں یہ وقت مرزا گفتی زبان آئی لگا سرائی ازیر گا تو یہ ہمیں بھی تک مزے بلوچ مزے باہر ہے سرائی کی سپیکر ہے تو اے والا تو گندے سرائکی ہم بلوچنی زبان ہے بائی گوشتن خانوں کے خراب زبان ہے یا بلوچیا انٹاگونسٹ ہیں یا بلوچیا وار ختم کن تو سرائکی ہم بلوچنی زبان ہے بلوچی ہم بلوچنی زبان ہے چوک بلوچا زبان چوک ایرہ برا ہوئی ہے ایرہ کسے لازم دیواری کب جناؤ ایرہ جترانی ہے جی تو ایرہ نصیر آباد علاقہ سرائکی ہستے تو ایک کل بلوچنی زبان ہے تو اودا کہ نیمشار گوشتا ہے کہ میں واش ٹی وی ہے میں کلچرل ڈے بعد سپورٹ تھا جی بلوچ ریوائول جہاں تک چھیکنے کی لوٹی میں خیال باید کسے ہیں ریڈیو اسٹیشن مسٹ ٹی وی یا پروگرام ٹی وی تو بعض مخلوق گندی نہیں گندی ہیں لیکن ریڈیو کو اسرا ٹھیک ہے نا ریڈیو کسے ہیں دانیاں بعض موثر ہے وانک جہاں باتیں وائنک بھی بلوچی یہ ہوں بلائیں کاری بلوچی وانک بھی اکیڈمیز بلوچی اکیڈمیز بایدیں ڈی جی خانہ کسے ہیں پچ بھی چوکے دا بلوچی اکیڈمی کوئٹہ ہے میں بڑا ڈی جی خانہ بھی نہیں ہوتا وزیر اعلیٰ صاحب مائیوتی مردی شاہی آبائد ہے کہ ہم علم دوست ادب دوست زبان دوست شاہی فائدہ گرا
गुडी कसते हैं सिर्फ और सिर्फ ये कसाए कौमे या कसाए जवाने बच्चे न या स्कूलनी नियमा वाना नहीं जी शेशिया बगैर बलूची बाद मुश्किलें सर्वाइव का फिर भी 6 साल 6 साल पंजाब पढ़ना तो इदाम बायदें भी डेरा का हमोदा बलोच असते हैं जी बलूची स्पीकर कसते हैं ओदा बलूची बायदें स्कूल में शुरू भी बेशक ये किताबें भी इट इज ऑल राइट बुनियादा ये किताबें है इतना भी बलूची हमाया सरीज मेहता गिरदाद जमाता पदाम जरूरत नहीं ये किताब है ये मजमून है सरीज मेहता गिरदाद जमाता भी बलोची कसते हैं बलोच सकाफत लैंग्वेज हर शय महफूज है तो डेरा गाजी का नाम से मखलूक के हमें बड़ा कसते हैं सिंध ने हमारा जेकवाबाद है जी मस्तिगा तो जेकवाबाद है सक्रार है ये रोड इंदे बारे में कुल साइन बोर्ड कसते हैं फिलाना रेंज फिलाना राशाई फिलाना दुमी कसना जी मोस्टली और आमदी जेकवाबाद अधी लोग बलोची के ना लेकिन मार्केट का पता सिंधी है स्कूल सिंधी है तो एक कसते हैं बायते बलूची जवान स्कूल नहीं शुरू भी शेद ज़्यादा अगर भी था शुरू नवी था तो सख्त नुकसान है जी बलूच को वास्ते तो बुनियाद माँ दार वास्ते पता दुमी कल्चरल प्रोग्राम सेमिनार लेक्चर्स प्रोग्राम फनकारानी हौसला अफजाई फनकार मेरे गाँव खुदा मेरे गाँव आनी मजूरी ये खना या तो फन्ना जिंदा खना ना लाजम ये इलाका तो ये रवाज एक फनकार अंदिया मुजाहिरा है खां सीरे नियामा दुनिया दे आया पैसों दिया ना जो मा दाद राजा लेट दिया इनाम राजा लेकिन मैं गुराए रवाज ने मैं गुराए से म्यार समझा अच्छा म्यार समझा तो एक असने बायदे सरकार इर्द हाँ मुझे एरा फर्ज किया जाम साहब ये ज़ार सो बलोच एंड ही नोज एवरीथिंग पंजाब ने बातों में वही मर्द मेरा तो बाद एक से ये चीज़ा वही जवान न सिर्फ ऐसे कि हम तरक्याती स्कीम जो बिहुरगा उस्ता ये रोड है भी ना थ्रू आउट फ्रॉम डेरा गाजी खान टू नॉर्थ ये रोड है या के फोर्ट मंदुए हम अजाबा मर्दम बची बिकरे को है ना मर्दमा तुलसी जार तुलसी ये बिल्कुल प्लेन है कफ्ते ये पुलस्ता बाकी बिल्कुल प्लेन रहो वाजवान बिगड़ तोचे सरपत बे के चवणे कारखने भी के मर्दों होती जुबान आगो सकाफत आगो हवार तवार बोन या बलूची में दर्द ज्यादा अस्ते वस्ते बलाई वसा प्लेटफॉर्म वास्ता लतें का वाजा गोश्त तो चे वो तजवीज ची दी मैं तो एक फेवरेट शेर है गुम में सईद मज़ारी साहब एक शेर है कि यागो हुबो इखलासा यागो पुश्त गेसरेना जिंदगी तो हर रंगा खोफ गा खानगी मिज़ला भरगी हमरा हिम्मत करेगी मखलूक कसते ना आलम मतलब जोराक साहब है सईद साहब है हमीद लेगारी साहब हैं चाचा अल्लाह बख्श बुजदार साहब हैं वाजश में देवान इश्तगें डॉक्टर साहब ई वत्ती हद तक दे इशा कार कोता कोई सुलेमान अदबी संगत सूरता या चाचा अल्लाह बख्श के दीवान भी सईद मज़ारी साहब दीवान भी या हमीद लेगारी शायरी भी या सलीम सरदार सलीम बुजदार शायरी भी तो ये वती कुमक वती तो खनगा लेकिन सरकारी छिए सरा नबे गई सरकार ये कसते ई के मरचा कसते बलाएं ये के शिफ्ट आए गए कि मखलूक वती कल्चर जान गए बाबता जोत कनगा वती ज़बाना जान गए बाबता वती शायरी है वती फोक शायरी है नड़ सुरग समझ गए कोशिश कनगा तो ये बेसिकली एक शर्री चीज़ें हैं और सरकारी हद तक दे हर चीज़ का डॉक्टर साहब से शर्तर मांगोश्त न करना डॉक्टर साहब है सज्जे गप्पा जी वजह डॉक्टर वजदार साहब मेहनत थी बाज़ मेहनत के वहद मरमू नजम ज़रूर या कौम ये इलाके बाब तक गब हो गए तो बाज़ें जुस्ती भी बाज़ें बड़े वहद कमी सबब माँ गब जितना करें इंशाल्लाह देम तरह मामी सिलसिला देमा बरे तिलक मेहनत हो जा
وجہ بھی سب تیہ ہم باز میں مہربانی کی توات کے مراکش زردار کو جی شرف دارا چونکہ ما کوئی سلیمان بلوچانی بابتا کا پتران کرنے گئے تھے آنی اڑو جنجال وہاں معاشی مسئلہ بعض استا بلے اشن کے شاباش انگمتی اوب واہگ زبان کلچر استے تو یہ ذمہ داری کا سرکار مستن ذمہ داری سرکار ذمہ داری پورا نہ تو بعد لس مردم یا عام سیر وزگاری مردم یا ما کے زبان و دودمانہ دوزداروں کے مردم یا جگہ ہوار اوتی پجارا اوتی عالمی سطح اوتی پجارا دنیا سطح اوتی پجارا دیما آرگے کوشش بکنا اوتی زبان سر کار کرنے کا بکنا اوتی قوم واسطہ قوم معاشی والا دیما برای چونکہ واجہ زورا بزدار صاحب گپ پیجے کہ بعض لڈو باری بوگے شہرین تو کرو گا لازم شہر اثرات پدا زبان اثرات بعد متی علاقہ یل مدی ودی کے علاقہ یل ندیاں چوں کرنے کیا ہوتا بجلی نہیں گیس نہیں تعلیمی ماحول نہیں اس نے تو لازم یہ سرکاری ذمہ داریاں اور خاص کر وزیر اعلیٰ پنجاب میں مذہبی ذمہ داری جو بھی کہ یہ حوالہ دل گوش زیادہ سے زیادہ بدم شرف دارم گو امیدان کا ہوتی مہماندار زاہد اشتی اور مروچی دیوان کار مستر اعجاز احمد بلوچ موقع بھی اللہ باہتے